Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg le go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mogaitsho madume tla re dithankgololo ka tse di reng leloko la ANC dingwaga di le 71 dikgato tsa gagwe di bonala gotlhe mo Afrika Borwa yo wa demokrasi. Mogale wa kgaratlho Gertrude Shope o bolokile gompieno. Seabe sa gagwe mo kgaratlhong ya kgololesego Afrika Borwa e gololesegileng le kgaratlho ya basadi e ne le tsone tse di kwa setlhoeng kwa tirelophitlhong ya gagwe ga mmogo le basadi ba ba neng ba le pelokgale ba akaretsa Ruth Mompati, Agnes Msimang, Albertina Sisulu, Adelaide Tambo, Winnie Madikizela-Mandela le ba bangwe ba le bantsi. Tokololo ya ANC go fitla kwa bokhutlong. Taelo e neetsweng lelapa gore le seke la phuaganya lekoko le le lwetseng kgololosego. Fela jaaka mmagwe Gertrude Shope, Presidente wa maloba wa Liki ya basadi ya ANC Sheila Shope Sithole o gakologetswe bokao jwa lekoko go lelapa. O gakologetswe le dithuto tsa ga mmagwe ka ga ANC le kgaratlho. I have built a Mark Shope family museum, which I think one day you'll make a turn and come and see. The purpose is that all his grandchildren, all the grandchildren of his sisters must come and see the history. I'll put all the pictures of the struggle as it developed, so that they must never forget to support the African National Congress. Mopresidente Cyril Ramaphosa o gakologetswe ka fa molwela kgololosego Mashope a ba rutileng gore ga gona kgololosego ntle le go matlafatsa basadi. Basadi ba nnile le seabe se segolo mo kgololosegong ya naga, mme Mopresidente Ramaphosa o gakologetswe ka fa Mashope a inyalantseng ka gone le kgaratlho ya kgololosego a le dingwaga di le 29. Mama Gertrude Shope's life is and was intertwined in the fabric of our democracy. But it was also intertwined in the fabric of her organization, the African National Congress, and especially the ANC Women's League. Mashope o tlogetse go nna morutabana e le go bontsha ke mo kgatlhanong ya gagwe go Bantu Education e neng e diragadiwa ke puso ya tlhaolele. Mopresidente Ramaphosa re ANC e latlhegetswe ke basadi ba di gatlhamela masisi mo dibekeng di le pedi tse di sa tswang go feta ba e neng le dipilara tsa lekoko le naga. Yo mongwe wa batho ba ba neng ba batliwa malebana le kgetsi ya polao ya ga Olorato Mongale wa dingwaga di le 30 o golotswe. Tirelo ya sepodisi sa Afrika Borwa ya re Fezile Ngubane yo kwa tshimologong a neng a supilwe jaaka mmelaelwa mo segongwaneng se se thopang makgarebe o golotswe mo diatleng tsa sepodisi morago ga dipatlisiso tsa ntlha tsa mapodisi tse di supang fa ile motswa setlhabelo e seng mmelaelwa mo kgetsing eo. Seno morago ga gore setopo sa ga Mongale se fitlhelwe se latlhilwe kwa Lombardy West mo Johannesburg ka mosupologo letsatsi morago ga gore a ye go kopana le monna mongwe yo neng a kgweetsa sejanaga sa VW Polo. Melaelwa mogolo mo kgetsing eno Philangeng Nkosi Makhanya o thuntsitswe mme a bolawa mo thuntsanong le mapodisi kwa Amanzimtoti kwa KwaZulu-Natal ka Labotlhano. Mapodisi a re gape ba golotse batsadi ba mongwe wa babelaelwa ba le babedi mo kgetsing. Mapodisi a santse a batlana le Bongani Mthimkhulu mme ba lopile gore a inele kwa stationeng sa mapodisi se se gaufi le ene. According to a preliminary report, Ngubane washes cars for a living and stays in the same neighborhood as deceased Philangeng Nkosi Makhanya. Makhanya allegedly identified Ngubane as a soft target and took his ID smart card and used it to rig SIM cards that Makhanya would use to commit his long list of kidnapping and robbery crimes targeted at young women. At times, it's alleged that he would use Ngubane's bank card to buy at various clothing stores. Ngubane's ID was found as part of the 27 ID smart cards found in possession of the deceased. The SAPS has also released the parents of one of the two suspects in the case after their statements were taken down.
We are sitting with at least 20 cases where women have come forward identifying the suspects as those that kidnapped and robbed them. Some of these cases were reported in Potchefstroom, Bloemfontein, Midrand, Oortjies and Nelspruit in Mpumalanga, Pretoria and Johannesburg. The search for Bongani Mthimkhulu continues, and police once again call on Mthimkhulu to hand himself over at his nearest police station. Re sa le fo moeteledipele yo rolang marapo wa di-Hawks Mogenerale Godfrey Lebeya a re o tlotla le go tshepa sepodisi sa Aforika Borwa ka mokgwa o tsamaisang kgetsi ya polao ya ga Olorato Mongale ka teng. Mongale o fitlhetswe a bolailwe mo Lombadi West kwa bokone jwa Johannesburg sontaga se se fetileng. Yo mongwe wa babelaelwa o bolailwe ka go thuntsiwa mo thuntsanong le sepodisi. Moeteledipele kakaretso wa di-Hawks yo tswang mo maemong Godfrey Lebeya o ikuela go yo motlhatlhamang go matlafatsa lekala la di-Hawks la dipatlisiso tsa bosenyi jo e leng tlhobaboroko go fitlhelela diperesente di 100 tsa badiri ba bokgoni maitemogelo ga mmogo le go rotloetsa twantsho ya bosenyi. Fane a laela Lebeya o neelane ka pegelo ya motlatsi wa gagwe go rarabolola dintlha dingwe tse di saletseng kwa morago. We have arrested more than 19,266 accused persons and secured convictions on more than 5,114 accused persons. We have also seized goods worth more than 15 billion rands. We secured more than 1,118 freezing and forfeiture orders worth 3.2 billion rands. More than 91,000 firearms and 13,000 explosives were confiscated during this period. In the fight against drugs trafficking, 207 clandestine drugs laboratories were raided and narcotics worth more than 5.8 billion rands were seized. Mo go tsa metshameko setlhopha sa di-Blue Bulls se sutlheletse kwa sekamakgaolakganyeng a United Rugby Championship morago ga go fenya Edinburgh 42-33 mo di-quarterfinaleng kwa lebaleng la Loftus Versfeld kwa Pretoria. Di-Blue Bulls di nositse di-try di le 6 go gatela kwa legatong la ditlhopha di le 4 tsa bofelo mo URC lekgetlho la boraro. Tsamaitsibeng ano re di ba kutlwa fela fano ga jana re sutela ponelopele ya maemo a bosa fitlhana kwa e latelang wetso pula.